Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nongget kam jaga National People's Youth Front Mahati Blang. Henen kasngi kilami ban pensyai chiki pat ba jong ka constituency. Halor ka jingmi ka jingkan thok persya yau MLA ubalong ru menteri hagani ka sorkar MDA ka ba menta uba dasakhet lamari ba uklemle AA khamtam hagabe dei bat ka surong. Ki nong yalam jong ke NPYF Mahati Blang ba kenthob uba Hillary Shadab President uba pen phalang CM Working Secretary uba Nicholas Malay General Secretary lembat ki wei de ki dekhon habakren chekilat pathai khubor hennen kasngi ha omsning kilaong ba ki dei ki jingken tho ki dei ki bamshong nong rem naba u MLA ka than uba da sakhet lamare ulale shibon ki kampen roy hapo ka constituency batru khamtam hakabe dei bat ki surok jong ka than Kila pentepru bahadian ka jinga kendo yo sembut menteri rangba ka jella uba presdun tensong. Kila yo ya ka jingtep ka batikna ba ka sorkar shen kan sasdang ban samno iki work order nagabenta ban pentre ya ki surok hapo ka Mahati constituency. Ba kentop ya ka surok na lerbang sya sabuda ka badan 10 kilometer kabalamang ha ka jinglot ka bakhat pra point san phau klur tingka. Ka surok na kendo sosya omken kabadan 10 kilometer kabalamang haka jinglot kaba arphau klur tengka lembat ka surok na omsneng sya sonidan kaba 10 kilometer kabalamang haka jinglot kabalakot chaka chispa kha 10 klur tengka Nagalang kitay kinong yalam kila ay kublay gerpang ya UMLA ka than uba da sakhet lamari badai lang ba ka jingshem khya ka jong u bakom ka constituency kan sayo yakite ka surang kibalong u butlum jong ka yo ka kon bat ka jingmento yaki pat ba ha ka ju ka por kitay kinong yalam kila kenturu yaki katu katni bakim dai satya ban penlong issue politik yakite ki surang Naba kini ki surok ansas dang ban pentrei no shen nagabanta ka jingmentoy jong ki pat ba ka constituency. Wanra api ban pensyai syaki ba nong song snong jong paro ka constituency jong ka Mahati halor ki jinge ki ba nagaliang ki ba jong ka Mahati hi brogway nakapor syakapor nilai yakendo bat kapang ka ba khmat ka ba nagaliang si nin pensyai mata kalong halor kasurok kaba nagaliang kajmi kilongkit kam ki bakmat juga NPF nyelale ban yakudo ya u PWD minister bat hadir ka jinglai jing yakudo jingi ni layo ya ka jing tip ka bapakan bana ka benta kasurok kaba nalerbang syasabuda nagaliang ka government kala dapat sanction bat ka amau jong kene kasurok kalong Khatra Klur Sanpola Kadai ka intermediate lane Bat ya koi ka surok ka banak hendoso Syah jingking umkhen Kadai ka single lane Nakaliang ka surkar Kaladapan sanction Ya ka amau ka ba arpo klur Bat ka jingjurong jo kadai ka surok Approximately kadai 10 kilometer Tenakaliang jingi kinong kitkam jong ka NPF Sasisian Ngasgo ban ay kublay ya ki nong snong jong constituency ya ki pressure group ki prepare ki balay mi lang sakmat kumno ban pensngo syaka sarkar ya ka jingdal kam ka ba nagaliang jungi ki ba jong Mahati ya kendo bar ha jo por nagaliang jungi ngisngo ro panai ka jing kublay ka basikadaya ya u MLA badan borom jingi I badas khat lamare bat kunjuru ya PWD minister isra preston tenso bat kunjuru ya ka MDA government hi brogway namar hakni islam nagaliang jungi nadu ki kenun tre mon subha pher kat bala ila persyang ban pesgos ka sarkar bat tat hadu kene ka geti bana kaliang ka sarkar kaladap ban sanction ya kini ki surok ki bana kaliang jong ni ki pai ba dan juga NPWF belum persah lo juga kumbala depan keren daw juga sakri jungi mene lo kini ki surok ki bangi layo titip na di minister sa presiden song ba surok jungi la depan sanction kumbala depan patayo juga sakri jungi mene te ngadon don ong ba kini kisi kimi ki gijing keren kenyum na ki ba jungi Mahati te na liang jungi NPWF ni don ong ko ki pai ba be jungi poka Mahati susi ni suka menyesal impor
nama hari wo order sian on isu no makta gamba iyo jintip na building minister jungi tengi semu sikade ya MLA bermorom jungi warla imla ban penyo agni ki banai ki ba haswa junga niki surok ki belum junga mau ti jungi surok na musim tu Sonidan belum sok belum tahu sete liarbang tu molos naik pun jeki mungkin molo omne andai ni layo pat akapor badang biang apok jung katem no sansna isu yo meleba dan borom jungi urti stom sha mede betke kya son jungi ka ma ki konstitusi te sukri bok biang ya mele jungi baidang yo met pesai plan dan mala antre kamhan kamta poi ba chunga do ma ti jungi iwi per skim ki ba ila ular ingi makin urlong dan bide begini kisrok ila urlong ta te nadon ban ong ru ki ba jungi no ti ba nadon gino ki mo ki skim ki bangi layo jutip ki ban urlong ki badang te proposal bat ki ba lalong ru ta ki layo jutip ki ban sa isu wandar na nginum dei ban long isu politik da ka ba sorit ya kapat ki perlu no dei ban long isu politik dari ni semua ini menpau ke semua ya ka sarkar jungi government MDA government bola yarap ini penyo ini jimuntoi bat kam ngaban bide ko MLA berong jungi ibalai le sistem pembiang pembit yang jintun kam jungi ko ka dong mahati umdai tan surok rangi kengi babun ki development ni ngimla ban len ngi priang no MLA jungi ni sodon bok ya banyo ya family jung ma ilang dhar family jung ma ngalain dhar kadeka family ke ba ai jing trek ba but leseng ya kubur ya ta iperlok lese hagaji i jong ngahi marwai ya le khambun ya ba untuk mendukung sisi umroy ba mau ti jungi minta tetang begini kentin ngatapat request ya baro iperlok projoji to dong mau ti begini ai jing trelang kam undalan ya menteri ni surok kepada kini kesuruk lat cigrut tu Sonidan berketika wa mungkin ke bang yong ke liar bang tu snai wa mungkin ini benar aja jadi terlang banyak don ka cooperate mah kenang job yang kita jing mentoi jing buat ba mau ti bro bless